mu ijoro ryo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025 Injamena ku murwa mukuru wa Chad humvikanye urusaku rw'amasasu hafi y'ingoro ya perezida w'iki gihugu Mahamat Deby. Hari n'abavuze ko ayo masasu yumvikanye imbere mu ngoro ya perezida. Na amasasu yatangiye kumvikana ahagana mu masambiri n'iminota 50 z'ijoro. Yumvikanye kugera ku isaha ya 3:30 mu ijoro. Nyuma yaho abantu babonye ibifaru bitembera rwagati mu mujyi wa N'Djamena. Ibyahise bitera benshi ubwoba. Abanyacadi bamwe bahise batangira gutekereza ko hashobora kuba hari abasirikare bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Mahamat Deby. Ariko hari n'abandi bahise batangira gutekereza ko Ubufaransa ari bwo bushobora kuba bwaragerageje guhirika ubutegetsi, kubera ko uyu muperezida Mahamat Deby yaraherutse gusaba ko ingabo z'Ubufaransa zimaze igihe muri iki gihugu zisubira iwabo. Kuwa kane mu gitondo ituze ryari ryamaze kugaruka muri Chad, ndetse umuvugizi wa guverinoma ahita avuga ko mu bantu bari bateye ibiro bya president 18 muri bo bishwe, ariko ko nabo bisha abasirikari ba Chad babiri. Uyu muvugizi wa guverinoma Abderrahman Koulamala yahise ananyomoza amakuru yose yavuga ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram baba aribo bagabye igitero ku ngoro y'umukuru w'igihugu cya Chad. Yavuze ko ari itsinda ry'abajene babaswe n'ibiyobyabwenge bagerageje guteza umutekano muke. Ku bantu benshi ntabwo byumvikana uburyo abajene b'abasinzi batera ingoro y'umukuru w'igihugu. Kandi ubwo ibingibi byabaye mu gihe ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 mu 2024 Mahamat Deby yazamuwe mu ntera mu gisirikare, ashyirwa ku ipete riruta yandi yose rya marshal mu gisirikare cya Chad. Muri iki kiganiro ntabwo tugiye kuvuga kuri rigerageza ryo guhirika ubutegetsi muri Chad, nubwo naryo tuzarivugaho. Tugiye kwivugira kuri ripete rya marshal. Reka tuvuge kuri ripete riruta ndi yose mu gisirikare. Muri Afurika ni ipete ryagizwe n'abatari benshi. Igihugu cyagize benshi ni Misiri, yagize aba marshal 8 kuva yaba repubulika kugeza uyu munsi. Muri iki kiganiro turababwira amwe mu mateka ya bamwe mu bamarshal bamenyekanye cyane ku mugabane wa Afurika, barimo Mobutu wa Zaire na Idi Amin Dada muri Uganda. Harimo kandi Idriss Deby muri Chad n'umuhungu we Mahamat Deby uherutse kurihabwa. Urutonde rw'aba marshal turi buvugeho twarusomye kuri BBC. Tubahaye ikaze. Marshal ni ipeti rya gisirikare risumba ndi yose, riruta general. Akenshi niryo pete rihanitse mu ngabo, kandi abantu bake nibo bahabwa iryo pete. Rifatwa nk'ipete ry'inyenyeri 5 mu ngabo z'ibihugu byinshi muri iki gihe. General waba afite inyenyeri enye. Kugira ngo umuntu ahabwe ipete rya marshal mu bihugu byinshi byasabaga ko aba yaragize intsinzi idasanzwe nk'umugenerale kugira ngo azamurwe agezwe kuri marshal. Ariko iri pete rikoreshwa no ku rwego rw'ubuyobozi bw'ibyiciro by'ingabo runaka, cyangwa se ku rwego rw'ubuyobozi bwa brigade. Igereranya ry'uburyo butandukanye bw'ikoreshwa ry'iri pete birimo nko muri Afghanistan, muri Pakistan, mu Budage, mu Buhindi na Sri Lanka. Aha iri pete ryakunze guhabwa abantu bake ku bw'intsinzi zidasanzwe bagiye bagira ku rugamba. Ariko nko muri Espagne na Mexique ho ryagiye ritangwa mu rwego rw'ubuyobozi bw'ibice by'ingabo. Mu bihugu bya Afurika iri pete ryahawe abasirikari batari benshi. Benshi mu barigize kuri uyu mugabane ni abaryihaye. Nk'uko byagenze kuri se Idriss Deby Itno, Mahamat Deby nawe aherutse kuzamurwa mu ntera agirwa marshal. Kuzamurwa kwa Mahamat Deby Itno byakorewe mu matora yabereye mu nteko ishinga amategeko ya Chad ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize 2024. Hagendewe ku bikorwa by'indashyikirwa yakoze mu nyungu z'igihugu hamwe n'intsinzi zidasanzwe za gisirikare mu gihugu no hanze yacyo yagiye agira. Abadepite 160 mu nteko ishinga amategeko ya Chad nibo bafashe icyemezo cyo gutora bemeza iki cyemezo cyo kuzamura ipeti rya General Deby. Babiri batoye banga iki cyemezo cyo kumuzamura, naho abandi 6 barifata ntibagira uruhande babogamiraho. Izamurwa rya Mahamat Deby Itno ryabaye nyuma y'igikorwa cya gisirikare yayoboye ku mutwe wa Boko Haram cyabereye hafi y'ikiyaga cya Chad mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize.
Ibi byabaye nyuma y'igitero cy'uwo mutwe wemeza kurwanya abanzi b'idini ya Islam, igitero cyishe abasirikare benshi ba Chad. Mahamat Déby Itno ubwe niwe wayoboye ibyo bitero byo mu kirere no ku butaka mu gihe cy'ibyumweru hafi 2. Mahamat Déby Itno yasimbuye se nyakwigendera Perezida Idriss Déby Itno, nawe wari warahawe ipete rya Marshal mu 2020. Yari hawe afite imyaka 68 nyuma yo kuyobora urugamba rwo ku butaka ku barwanyi biyitirira idini ya Islam. Mu gihe nyakwigendera yari perezida w'igihugu agahabwa ipete nyuma y'imyaka 30 ku butegetsi, umuhungu we w'imyaka 40 we byamusabye imyaka 3 yonyine kugira ngo agere kuri iri pete rikomeye mu gisirikare. Uyu Marshal Mahamat Déby Itno azwiho kwitwara mu buryo bugoye kumenya icyo atekereza no kwirinda icyatuma avugwaho cyane, bitandukanye na bamwe mu bavandimwe be bahuje umubyeyi umwe ari we se. Gusa azwi cyane nk'umusirikare umenyereye iby'imirwano, kimwe na se wapfuye mu 2021. Yagiye ku butegetsi afite imyaka 37, kimwe n'iyo se Idriss Déby yari afite ubwo yafataga ubutegetsi binyuze muri coup d'etat ya gisirikare mu 1990. Kugeza ubwo se yapfaga mu 2021, yari umukuru w'umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda perezida n'inzego nkuru z'igihugu, umutwe uzwi nka Direction Générale des Services de Sécurité des Institutions de l'État. Uyu mutwe wagize uruhare rukomeye cyane mu kugumisha Idriss Déby ku butegetsi. Mahamat ni umwe muri benshi bo mu muryango wari perezida bari mu myanya ikomeye muri leta. Amakuru avuga ko nawe yari ku rugamba ubwo se yakomerekeraga mu mirwano n'inyeshyamba mu ntara yitwa Kanem iri mu burengerazuba bw'iki gihugu. Mahamat Déby Itno yamenyekanye kandi ku izina rya General Kaka kubera ko yarezwe na nyirakuru cyangwa se Kaka, ubivuze mu rurimi rw'icyarabu mu mvugo yarwo yo muri Chad. Mahamat Déby Itno yakoze mu nzego za gisirikare mu buryo busesuye, azamuka mu mapete mu buryo bwihuse cyane. Yatojwe igisirikare muri Chad mu myaka y'2000, akurikizaho amezi 3 yamaze mu ishuri rikuru rya gisirikare ryo mu Bufaransa rya Lycée Militaire d'Aix-en-Provence. Yarwanye hamwe n'ingabo za Chad mu mirwano n'imitwe y'inyeshyamba, afasha mu gutsinda zimwe muri izo nyeshyamba zarwaniraga mwene wabo Timane Erdimi mu karere ko mu burasirazuba bw'igihugu mu 2009. Mahamat yazamuwe mu mapete mu buryo bwihuse agera ku rwego rwa general mu 2010, ubwo yahitaga umukuru w'itsinda rirwanisha ibimodoka bya muzinga ryo mu basirikare barinda perezida. Mu 2013 yagizwe uwungirije umukuru w'ingabo za Chad zari mu butumwa muri Mali. Aha muri Mali yagiye arwana ari kumwe n'ingabo z'Abafaransa mu gikorwa cya gisirikare cyahagaritse intagondwa ziyitirira idini ya Islam zarimo zerekeza ku murwa mukuru Bamako. Umwaka umwe nyuma yaho yagizwe umukuru w'umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda perezida. Mu myaka 24 yonyine yinjiye mu gisirikare, ageze ku ipete riruta yandi yose mu gisirikare. Ku itariki ya 11 y'ukwa munani mu mwaka wa 2020, itariki Chad yizihizaga isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge, nibwo se wa Mahamat Déby Itno ariwe perezida Idriss Déby Itno nawe yagizwe Marshal ku mugaragaro muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Iki ni igihugu cyagiye kibasirwa n'inyeshyamba, imyivumbagatanyo ndetse n'ihirikwa ry'ubutegetsi byavuyemo urupfu rw'abantu benshi. Idriss Déby Itno yageze kuri iri peti nyuma yo kuyobora urugamba ku giti cye rwo kurwanya inyeshyamba ziyitirira idini ya Islam muri Chad, muri Niger ndetse no mu karere ka Sahel. Uyu mugabo wari umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi yabonwaga nk'umwe mu bantu bakomeye cyane mu bya gisirikare mu karere. Gusa Idriss Déby ntabwo ari umukuru w'igihugu wa mbere muri Afurika wageze kuri iri pete ry'icyubahiro rya Marshal. Kubwe ishyaka rye ryavuze ko yabonye iri pete nk'intwari y'igihugu. Hari abandi bakuru b'ibihugu muri Afurika benshi bageze kuri iri pete rya Marshal cyangwa se andi mapete akomeye, bamwe barayihaye bo ubwabo, abandi bayahabwa hakurikijwe amategeko y'ibihugu byabo. Duhere muri aka karere u Rwanda ruherereyemo,
hari nka Marshal wa Uganda Idi Amin Dada. Idi Amin yahoze ari perezida wa Uganda. Yavukiye mu 1925 mu mujyi witwa Koboko mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Uganda. Yize muri Uganda hanyuma yinjira mu gisirikare cy'Abongereza mu 1945, icyo gihe cyitwaga King's African Rifles KAR. Nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa perezida wa mbere watowe muri Uganda Milton Obote, yabaye perezida wa Uganda mu 1971, ayobora igihugu mu gihe cy'imyaka 8. Mu 1979 Idi Amin yakuwe ku butegetsi n'ingabo za Tanzania zifatanije n'inyeshyamba z'umutwe wa Uganda National Liberation Front. Nyuma y'ihirikwa rye yahungiye muri Arabia Saudite aho yapfiriye mu 2003. Mu 1975 Amin Dada yihaye ipeti rya Field Marshal. Ipeti rifite inyenyeri 5 rikaba ari ryo rikuru cyane mu gisirikare cya Uganda, rinamugira umuyobozi w'igihugu ubuzima bwe bwose. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamufataga nk'umunyagitugu wayoboye igihugu mu buryo bw'igitugu, yangiza ubukungu bwa Uganda ndetse ategeka ku ngufu zishingiye ku iterabwoba n'ihohotera ry'abaturage. Undi mu Marshal wanamenyekanye cyane ni Mobutu Sese Seko wa Zaire. Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga ni izina Joseph Désiré Mobutu yihaye mu 1971. Uyu mugabo wayoboye Zaire yaje kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yayoboye iki gihugu akoresheje ubutegetsi bw'igitugu. Yavukiye Ilisala ku itariki ya 14 kwa 10 mu 1930 mu gihe icyo gihugu cyitwaga Congo Belge. Niwe wahinduye izina ry'igihugu Congo Belge rikaba Congo Kinshasa, hanyuma aza kurihindura akita Zaire, kimwe n'ifaranga ry'igihugu n'umugezi munini ukinyuramo witwa Fleuve Congo yari yarawise Fleuve Zaire. Nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kasavubu, yageze ku butegetsi ku itariki ya 24 y'ukwa 10 mu 1965. Akomeza gutsimbarara ku butegetsi bwe abifashijwemo n'igisirikare ndetse no gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku ishyaka rimwe mu 1982. Muri uwo mwaka yahise agirwa Marshal, ari nawe mukuru w'ishyaka Mouvement Populaire de la Révolution. Ryari ishyaka rukumbi ryemerwaga mu gihugu. Azwi cyane kubera gushyiraho umwambaro w'ikirango uzwi nka Abacoste, impine y'amagambo Aba le costume. Yawushyizeho mu rwego rwo kwiyambura imyambaro isanzwe ifitanye isano n'uburengerazuba bw'isi. Abacoste ni ishati n'ipantaro kenshi biba bisa ariko bishobora no kudasa. Ishati ibifite amaboko maremare cyangwa se magufi, ikagira n'ikol rirerire. Uyu munsi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni umwe mu bakunda kwambara Abacoste, na perezida Tshisekedi ariko ajya wambara. Mobutu yanategetse ko abaturage b'icyo gihugu bazwi ku izina ry'abazayirwa bahindura amazina bafite y'amanyamahanga de prénom bakayagira ya Afrika n'ay'akarere. Nawe ubwe yakoze ibi, yita Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga, bisobanura ngo Mobutu umurwanyi utsinda buri gihe, utagira ushobora kumutsinda. Undi mu Marshal w'umunyafrika ni Mohamed Hussein Tantawi. Yari Marshal mu gihugu cya Misiri. Mohamed Tantawi yavukiye mu karere ka Nubi gaherereye hagati ya Misiri na Sudani mu 1935. Yarangije amashuri ye ahabwa impamyabumenyi yamuhesheje amahirwe yo kwinjira mu gisirikare cya Misiri mu 1956. Yabaye umuyobozi w'inzibacyuho wa Misiri nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Hosni Mubarak. Ku itariki ya 11 y'ukwa 2 mu 2011 Tantawi yafashe ubuyobozi bw'igihugu, ariko abuvaho ku itariki ya 30 y'ukwa 6 mu 2012, aho maze amezi 16 yonyine. Mu gihe cy'imyaka irenga 50 Tantawi yagize uruhare mu ntambara zikomeye za Misiri, harimo iz'iki gihugu cyarwanye na Israel. Ibi nibyo byamuhesheje ipeti rya Marshal. Mu 1991 nyuma y'uko Kuwait yigaruriwe na Iraq, Tantawi yari mu ngabo mpuzamahanga zarwanye mu ntambara ya mbere yo mu kigobe cy'Abarabu. Yahawe impamyabushobozi y'icyubahiro n'ibihugu bya Misiri
Kuwait na Arabia Saudite kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa. Muri uwo mwaka nyine Tantawi yagizwe minisitiri w'ingabo za Misiri ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo, akazi yakoze kuva mu 1991 kugera mu 2012. Azwi cyane kubera uburyo yabujije des frères musulmans, abavandimwe b'abayisilamu, kwinjira no kugira ijambo mu gisirikare cya Misiri. Hari kandi Jean Bedel Bokassa wabaye Marshal akaba n'umwami w'abami w'ubuzima bwose muri Centrafrica. Bokassa yavukiye ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri mu 1981 mu ntara ya Lobaye mu gace ka Bobangi mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Repubulika ya Centrafrica. Yize amashuri i Brazzaville aho yagaragaje icyifuzo cyo kuba umupasitoro, ariko ababyeyi be bamushishikarije kwinjira mu gisirikare cy'abakoloni b'Abafaransa. Mu 1939 amaze kurangiza amashuri ye, Bokassa yinjiye mu gisirikare cy'abakoloni b'Abafaransa muri Afrika y'uburengerazuba, bakitaga Force Coloniale Française. Mu 1941 yarwanye mu ntambara ya kabiri y'isi ku ruhande rw'Ubufaransa ahangana n'ingabo z'Abanazi. Mu kwezi kwa mbere mu 1962 Bokassa yasezeye mu gisirikare cy'Ubufaransa maze yinjira mu gisirikare cya Repubulika ya Centrafrica afite ipeti rya koloneli. Yahise aba umujyanama mu bya gisirikare, hanyuma mu 1964 agirwa umugaba mukuru w'ingabo za Centrafrica. Bokassa yakoresheje umwanya we nk'umugaba mukuru w'ingabo kugira ngo ahirike ubutegetsi bwa mwishywa we David Dacko, perezida wa mbere wa Repubulika ya Centrafrica. Yafashe ubutegetsi ku itariki ya mbere y'ukwa mbere mu 1966, ayobora igihugu kugera mu 1976. Jean Bedel Bokassa yitangaje nk'umukuru w'igihugu w'ubuzima bwose mu 1972, agirwa Marshal mu 1974, hanyuma yihindura umwami w'abami wa Centrafrica mu 1976. Nibwo yahinduye izina ry'igihugu akacyita Empire Centrafricain. Bokassa yamaganwe cyane kubera uruhare rwe mu kwica abanyeshuri 100 bari bigaragambije. Icyaha cyatumye yeguzwa ku butegetsi n'ingabo z'Ubufaransa mu 1979. Nyuma yo kwirukanwa yabanje guhungira muri Côte d'Ivoire, hanyuma ajya mu Bufaransa. Mu 1980 Bokassa yagarutse muri Centrafrica nyuma yo kwemera ibyaha yaregwaga. Nyuma y'urubanza yahamijwe ibyaha maze akatirwa igifungo cy'ubuzima bwe bwose, ariko mu 1993 ararekurwa nyuma yo kugabanyirizwa igihano. Jean Bedel Bokassa yapfuye mu kwa 11 mu 1996 azize indwara y'umutima. Ku isabukuru y'imyaka 50 yo kwibohora kw'igihugu mu 2003, Bokassa yahawe imbabazi z'icyubahiro, ahabwa n'agaciro nk'umwe mu bayoboye igihugu, nubwo amateka ye akomeza kuvugwaho byinshi bitari byiza. Uru rutonde tuvuze nurwo ba Marshal babaye muri Afrika ariko babaye abayobozi b'ibihugu. Hari abandi benshi babaye ba Marshal ariko batayoboye ibihugu. Ubu ugezweho kandi ukiri muto ni Mahamat Idriss Deby wa Chad.